Merly Garcia. Action Hotline. Ma'am Merly, good morning. Good morning, Action Marlon. Oo. Yes. Anything I can do? Yes, Ano fine man? gid. Oo, kay damo gid sang nagapamangkot Ma'am Merly, ang iban ay makahingagaw bala sa online application kay gin pa stop na. Unahon ko lang anay hibalo Ma'am Garcia. Sa apat ka Sabado nga hatagay sang educational assistance diri sa Negros Occidental per district. Ano so far ang feedback nga na-receive nimo sa nakalain-lain nga distrito? Well, so far, except sa first payouts nato, medyo it was learning lessons during the first payout na ginahiwat diri sa Ayala, sa Bacolod City. With that experience, nag-decide ang regional office consulting my office if pwede nga i-satellite ang aton pag-payout. It's one for the north and one for the south. Mhm. However, I realized nga hindi ini siya impractical for those mga estudyante or beneficiaries na magbaton sang 1,000. Like for example, hinubaan na makadto sa isa ka satellite sa, let's say for example, na-identify is Himamaylan. So, magagastos siya sa more than 500 or 400 back and forth, yet he would only be receiving 1,000. So we decided during the second payout na mahimong it's true by district. So that's why we coordinated, my office has coordinated the 6 districts, the 31 LGUs, and consulted them as to who will accept to be the host of the payout. So it was realized in the second payout, so it was somehow mayugid ang outcomes ng aton pag-payouts. And then, the second, the third, parang the next succeeding payouts, wala gid hassle. Mhm. Except of course, may mga walk-in clients kita, but the walk-in beneficiaries are those na were not able to receive their educational assistance ang previous na schedule. So they can be considered as walk-in for the next succeeding schedule. So amoy na siya, but it's not na walk-in per se nga masiling nga they would just bring all the documents dira sa payout center and presented to them. No. The walk-in that we're talking to or referring to is these are the students nga they were already informed but failed to come on their assigned schedule nga amo nang adlaw nga makadto sila. So right now, manami man ang atong outcome and we're expecting another payouts until September 24. Mhm. Okay. Hello. Yes, ma'am. Okay. Komo gid untat ang online application gid anunsyo man naligad ni Secretary Erwin Tulfo bangod nga naglabot sa mga sobra 2 milyon ang hanatagan pagkagkon sige-sigihon ang pagbaton sang online application base kon hindi makaigo ang nabilin nga pondo. Ma'am, diri sa Negros Occidental, damo sure ko nga damo gid sang luyag pagid magpa online application. Nanong matabo, nanong advice ninyo sa ila sa ni ma'am? Well, ang the same advice na stop ang aton nga ang online application. Those pero may ara nga wala pa ka-avail yet nakasulod pero wala message or reply, text or message from the DSWD confirming that they are qualified to avail that assistance, educational assistance. Mhm. So, in the meantime, mahulat lang kita. But for those na wala pa kasulod, wala pa ka-apply sa online, I'm sorry, nag-close na gid man tuod ang as per message of our Secretary Tulfo. And this was also confirmed sa focal persons assigned diri sa province of Negros Occidental from the DSWD. So because yesterday I confronted them of what was stated ni Secretary Tulfo and confirmed na gin-stop anay ang online application. So meaning to say those who intend to apply starting yesterday towards before the deadline, the last payouts, hindi na, wala na. Because first, madamo pa nga pending na ara sa ilang level sa regional office. And they will have also to inform those who are those naka-apply na nakasulod and will be given a positive confirmation about their
schedule as to when sila makadto sa ilang nga sa ilang nga payout schedule. Aha. May ara pa kita duha ka Sabado, September 17, September 24. I don't know kung may I don't know kung may ara ka ma'am estimate dira nga kung pila pang halatagan diri sa Negros Occidental. Actually, every week the DSWD send me the figure per province, per district, per LGU as to how many. But at this point, hindi ko makahatag kay wala pa sila nakapadala sa akon sang schedule sang confirmed figures per LGU. Sige. May balik ko lang, balaki kadamo ka pamangkot gid ni. Ang hindi di pwede maka-avail, di ba na ang 4-piece beneficiary? At sang start siguro naka-avail ang 4-piece, dili bala sa first payout naton. But it was clearly emphasized by our DSW secretary na hindi gid sila qualified because basically may ara ni sila nga kuan, may ara na sila educational assistance naka-built in sang ilang nga package, sang ilang nga assistance sa 4-piece package. So those nga na naka-avail na, we'll have to pay back, ibalik din na nila. Of course, we understand na kuan na ni na gasto na nila because they're in need of this also, considering nga enrollment time, amo ni start sang schooling. So we expect na part of that was already spent. But then, considering because the regional office has the data bank, the data of the 4-piece who receive this, it will be deducted hinay-hinay lang nga deduction sa ilang nga assistance sa 4-piece nila nga sa ilang nga ATM. Yes, ma'am. Ma'am, importante kuanto na lang kasang mensahe kay damo gid ka pamangkot diri ho damo sa mga question diri palabot sa ako sa communication basta mag-abo ning ato sa ning topiko. Imo sa nga message sa mga students nga luyag pa magkwa pero daw ay makaghagaw sa pagpa-online registration, ma'am. Go ahead. Okay, my message is those nga naka-submit online before sa deadline nga ginhatag sang aton nga secretary, wait lang sang confirmation coming from the DSWD. So hulat lang if nadala ikaw sa schedule this Saturday or sa the last day which is September 24. For those nga wala pa kasulod until now, gahulat nga ma-open ang QR naton, QR code of DSWD. I'm sorry, wala na, hindi na sila magbatong sa online application since the time kay kin-announce na init ang aton secretary. So I hope amoni clear na ang aton nga message. Pasalamat ako sa aton nga radio announcers na kay Action Mayo through Action Radio pagbulig sa pag-disseminate this information para hindi na kamo magsagay kadto sa payout centers nga wherein hindi man kamo wala kamo na intra or na appeal sang ang list ninyo dito, wala kamo. So just wait, and for those again, I would like to reiterate and emphasize, wala na kita, we will not, the DSWD hindi na magbaton sang applications online. Yes, klaro na mama sa ato sa mga ka-action. Ma'am Merly Garcia, ma'am, thank you again sa information. Good morning, good morning. Okay, thank you. Good morning also.